What's up guys, it's me Kelvin back again with another vlog, and for this vlog na ako'y gusto i-cover ng event sa UM, and that is UMYONG. Napoy mutya this Friday or Saturday manata, basta na yung mutya ng UM. It actually started yesterday. I mean, nanay mga ganap since kagahapon. And ganito, nag-participate mi sa akong mga barkada, nagdula mi, dagag mga basta murag nahimong carnival ang UM, legit. Nahimong carnival. Dagan kay mga padula, dagan kay mga kalingawan and all. So, ganito. Let's skip to the vlog. Stocks Polaroid photography. Asus day ka, Heinz? Nalagi ka dira. Kanino eh? Kamu pangota na kwarta ba? Ay, nagtitik ko. Ay, video? Okay na! Okay na! Last na ni Boy. Brown. Bugila ka, kasya patulo. Waluwalo na, waluwalo. Gasa mo kayo. Sobra namin walang eh. Gis naman duro na eh. Wala ba yun nudes? Op, etira. Ang gis na ko, na yung 100. Suroy po. Daddy ako po, daddy. Pangdula lang. 2 more. 6 8 10 Ako pa. Yan na, Heinz. Tarungin mo. Sige, go. Mapasar ka theory. Ikaw na. Wala ka na yung 5. Ay, dos naman na gyapon. Napa Eds. Napa si Eds. Isa pa. Sayang, hapit. Sayang. Ginansya namin. Untang na yun. Oh, G's na. Bye-bye. May ginabawin na lang ako mag-iingon. May panon. Nade. What's up, guys? Naday mirog kuan. Namig mini forest kinay event diri karon sa UM. Nasla diri. So nay mga boots diri, daggan kayog boots karon. Gago, tagana bang naitabo diri? Walang ragdice no. Lahat na na. Picture na ninyo dali. Gago gitu. Gusto ka kaslon? Nakanindot ani namoy gusto i-surprise na couple, pwede rasad or namoy crush brown na mo para sa inyo or either strangers. Oy! Lakanat! Lakanat! Mag-answer kung tulo ka
Sulot mo, oh. Number, tapos, ang mapuna, daghay X, daghay X. Pila ka questions? 3 Isa lang sa, questions? isa lang sa. Isa? Ambot, pila na. Sige ha. What singer holds the record of most Grammys nomination? What singer or kinsa nga singer? Lock your answer. Beyonce, lock your answer. Lock. Duduwa ko do. O, mga punta ka palo. Beyonce! Next question. Ikaw. What is a young giraffe called? Yung giraffe daw. Dili, kal. Pag na ka, giraffe. Lock your answer. Cal? Wala, mali. Ay, sa pag-answer, sa mo ba? Ano to, Kav? Cal? Correct! Last question, last. Pyrophobia is a fear of what? Fire. Final of fire. answer? Final? Last Yes. na lang ninyo ha? Oh, final. Correct! Easy. Sheesh.